oko boase many people or your friend na hye no ho se aburo ana ba akoso so de sunkwa so sa omunyina so mu yifa eti oko boase bi aka che mo akọ fine mo akọ na papa moro mo na ewo bi ya oboase sunkwa ana yifa hwe ewo mo ho se aburo uro ya zo oboase aso uro oboase sunkwa bena mkanu chira na me modi me o si ba ma be dide ana sebe ina me banada na me da golden trip for Accra da so da hakura me mai bra me je palata na me ho se palata ena ho why ma fini bu akire ho wasesa na ba ka fa anya na fa me mu o me ka eja ba ewura jejebe am so me enkrase for ya da ase ena onne upu a woni atekwa na duru awanchi akobo ofuma woni wa se wani ne apapa me na ho se foko rumu dia se dia bi na tira ebiana na da so wayase ena da ho wayase ajama ite ga ba jego ena onne du we aso so pa no me be fa na ma ya kwa wa so ko ati se polita onya hate ode no ho ba so share woni we ya da ase ki paluta no oni bie no wa wana na efi no ene ki paluta da we wa tuani paluta na kwa paluta ono wa kaida we si aso de unchi ani pa twem se paluta se me banati me se palata ano me da golden tulip o ho se curtains se ba abodam mama ko ye nani mo o to ja kana me di oya sa na do o te paluta 90 me di ni na ba ya se da o se da